Accra Braston said you made a friend. Ghana today, ye de Ebremo Ghana today no. Ye bota ye say ye shena and some more edia him, edia de ncheche wa Ghana hani de tuja. Newspapers ahudwa ebe just one ye bebo boso. Website ahudwa no nyina stories aba. And some more fa Ghana ho fa baby a chese weekendi. Wutim say wure mu a say entertainment yo, say ye politics yo, say ye social issues yo. So long as say e see wa Ghana ne de Sompa ehu hia ye pa na Sompa nso ye beka ho asam ye de Sompa ena ebrewo eboa ema ye bie wani ema wo hu ne ekoso wo Ghana na won so de wanamo SCCE nti se wo de wo fidie na to ha na asem de senso no wo abo atiefo nyina ama ne ye won kran ha se Greater Accra station bia ba ye fene Sompa 106.5 FM Accra eso de papa wo mo kase ebo emu ode emu sham Ghana today emu ode emu sham wo mu wi a programs etwatwa so nyina mo bodwom a he wa wutie dwom na wutimu se nkenya bia sori esi honhom ne wo krem na afa wo nipadua no na enu su de akire anopa me bana metie worship pa me say what a worship tese wutimu se wan sori ahomache amompa ye kura na obe kenya wa mo abompa ye fine pa na wia so ye de promtobre kase ebo aba mo brasem ye obi asem na wia no so ya tenase ye dia brobo mu nkomo ye wie ya na Professor Kobla Abochi social political show for God and country na no so aba betenase no de ya wom wo wie ya na hot bite 5:30 hot bite wie ya na Prophet Mango Day no so betenase the third service live worship papa bi ni nyame asem no de aba wo wie ya na student so 9 na wo so wontie we na betie de ebo 10 so na evangelist boaten no so de nyame asem aba be wo ye it is Sompa 106.5 FM ye ni affiliate radio stations awodo no se wutia wutim se radio experience papa na akoye de amawo ntimi nkona me koma abedwafo akwa aba abedwafo me mo akwa aba o ye jo so mo ma me na bibia boko de na weekend de bibia anso ye kama na ye kama wa kan ye ho se ode yakọ uka so mu wonwum bi ode ya ba dada nyame yo hin ode ya ba dada nyame yo hallelujah dada nyame yo hallelujah dada nyame yo apa wo de ne etena na ota na trouble se himfa na me da po mi yanti ha me da ha it would you say trouble say auto say etena nso a but enye base nso a sister adwa de ndia say etena adwa wo de say etena na trouble you see a friend of soprano soprano eno it me soprano soprano mi na ya trouble for trouble for the tetanus and your face they are branding name me say soprano for the na ye hey lady B and me no hear me wo to automatic there's automatic there we there and me wo to me son na me todum bam de na me kan se na me botena okay na me timi botena kakra wo mu na 10 no na e treble ultimate to party bi me no afo ne sa ne de ye de no de wo mu na treble ejina nwum no so ejina nwum no so se adwum no anhyeda wosoro a wonwanse ma batena no ba se adwum no nipa no se de osi to no wo fomu a na no so bia ma ba treble no but ebi obi won se ne treble no wosoro wosoro orchestra for no omo de emisa aduane kro mu orchestra na tete hono ne ye friend ne sen eno ye tete for and de na tete am me say me hu ye sa na me si ye friend omo na mire bi na sori ye ko crusade na mesi meto eldamrekudwom sa akora menya 14 years okay say minim say eldamreku no wo chance ye
low na high na ba enna ne nwum bi a omofre no ni moja na dibim ni moja na dibim asaye yare wanyina ne dru edu ni moja afo na mani akai say oh baby what chance you low no now the kosro eti edu de kosro na fe me twia na ma enam say da mrekudwo me nkode asase ne obetu na mu bedru ni moja na dibem no ni moja no pre wayi ye na free bonim wasan ye yare wanyina wayi ye na free no kosro obu zamzam ni moja na dibem no pre apamuka se woto ye na ye program na se ntino ye dibesi ya enemi wo the Ghanaian Times de obokrata na wo manimu ha enro nso so match Senegal Morocco a match na ye very dramatic pa by the end of the day no lesson bi wo ho me gidi se de bema because Senegal for no ko mu bu ye afu ebra ye gi penalty man Morocco no omubu fi ma match na ye stop no 10 minutes but na de no nka ya distract wo muso na nka mbodi nkonim mo eso wo mo na we ne woni ball ba na woni ball obi ka so obesisi obi kura atia wo a wo no excellence ne be beat ni pa enti no ye wo lesson bi wo ha chire ne ye de bema enti eno nso ye stories a eno trend pa Nigeria for so mo to so third omo so ebo mo homoden ekọ wo mo nim te me wo the Ghanaian Times efa 2026 year no money to discipline na Bank of Ghana e de abeto dwa na pa mo so stories be na papers be na da woni ma me the Chronicle no e de manimu ha bresusem eno ma say my quote of the day wo say yenko enwom okay aduosian krono nenyi modu no nso ena eba daily no nso a mo Daily Democrat anope e o manim ha nothing but the truth ene yenko sister Adwoa me say daily for na wo mo nan mu daily guide wa na daily post nso e baaye okay yo ene apam so mo en mi enko me da say mo ene anope ba bia wo bia twen ben wa fidie no e na eduru say ya na me ka cho say yeah, live for Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra. Fama obi a wasore ntemo kwa adwuma no wa nya branche radio no. Na bia ba bi onam nso kora radio me no. Se won hwe ne phone so na fe Sompa asase wono nso won fa bi nkwose adwuma ase na watimi ahete the grand running. Me the Daily Democrat Abokrata na efra no penkrata na se. One day say nothing but the truth. Nye bibia se no krenkoto na saa no kurei ena wode Dr. Johnson esiama pandit wode nemfoni aba beto akire o man ya menadwa woda yesika kurabia batan Bank of Ghana no nemfoni na da han wo chese se tie bia ni da so ho temamufo titru no wo no ma wongidi ayira ewo yesika sem ne ntotue mu no na ne nyina na wo ka che se 2026 no eye wonyini ene na so gina ewo sikasem mu enti ensem no okokrata fa etoso mienu miensa enum enwotwe ne dunu a ne nyina da wo mu nhye mudi a wo mudi ye na amanebo a wo mobo Ghana se liquid ewo fie na chese sika wo ho enti mo da amona na enhyehye ya wo mudi agu apono so no nso kura amabosin agye mpo asaso ayefo ogi abetimi atua ya ho ba no kuma bi ya na wahya no nso sa Daily Democrat the Democrat ne de ene no eno achi wasaso edesoafo a wohwe nwoma so yewura Haruna Idrisu wodnemfoni aba abetoa ena wono nso de atoso echese nwoma sua enhyese papa no eno ena wo mode ye adwuma ne se ho nti ena afoforo bi ba befrafram se bi wo mode de ene ya mamre ne ya mane ebo ebra ena aba hyehyem no se de ye ene yefa enti emra no so obi di so se etia eye anopai yewura Haruna Idrisu enwasu asoafo nemfuni ne da ha wabo ne chem we African we kama pa eno nso ewa ha na National Petroleum Authority ena wo mo boto aba so se wasanso ababiu na emom de wo mo kan se timamfo nyina nso mompa ye ntachire na asene bia wo se ye de so wo mo se be na wo mabai wo mbeka na wo mbenya nan so agina no eno nso ena me ho yewura tamakuro nemfuni eda achire ya anopai ye bosu bi ede ama yetiefo wo ba pa Grace Ashley ne nwoma wo bo ede ma Ghana posifo
se apolisifoɔ ye bɔma baso no ɛno ɛna no pɛyi Daily Democrat atwa ɛde ababato kratafa ɛtɔso mienu bra wo kokɔ hia apolisifoɔ yedu atete yehonu ne dɔm a na wɔde enwom no kyerɛ wɔn ɛka sɛ wɔde bɔ wabaso no ɛhomfoni krata na atwa ɛde aba Apam sɛ ne yɛ ka enwom mani agye sɛ wasan abɔdwom so na mepɛ ɛwra bi un sɛ yɛ ka ɔmo voice no yɛ friend Lodina the soprano okay Lodina the soprano ɔto dwom a na nka mepɛ ne dwom bi wobɔ ne dwom sɛ de osi dane mu na ba ku bi wɔ ha sei na mehwɛ sɛ wobɛtia so so we Lodina the soprano oh yeah, very beautiful young lady and the voice and so or two hymns na say or two hymns apam na say or the kostro no the ba for more utim say we very talented orchestra he say oh ye bia say recently crowd or launching an album Asida okay and na nyumu ankrofo nim no say wo ye ne rendition ne voice no so toa eno so bohu saa uniqueness no ewom eno nti Lodina the soprano baby obia no ye chia no apam to aso mo ene na eno no nti oba Grace Asare nyomu yi no soprano kakra ba mu apolisifoɔ ye boma baso nti eno na soprano kakra woni nyomu ye bobi ready ni ye bobi kakra eno krenti eno so aba krata Daily Democrat na wode nana odei opare otoso mienu okobe ena wo se wofa ensaboma do agiri ho a eho na okobe wo enti wo bibia wono so de ne nsa be kire se okobe ye na wo ha ne aha no no kure bia anim eni saa sansam ho se de wo mo ka no kobe ye no kura ba kompe ena wo mo wo nana odei opare ena kansa asemi ensabom ado agiri municipality no de saa nsemi etudwa anopai Daily Democrat nensem bia ode aba eno no Ghana ni Japan so wono mugusu a wodi kasasie sade beye na woman ye no wo mo enkuta hodie mu no ebetimi akobra ne pa na wo mo a kakra wo wonsem afi wo mo adwuma bobe na otimi dada ne mani no safo edi wonsika aba behim enti mehu yewura samsinahi ne mfuni ene dahai ena afi Dr. Kunumichu Anyano wono ena eba Japan honso a woye foreign affairs minister wone mpanimfui ena edi ehye ya ehon emfuni eda krata no mu a yeboso edi ama ya chiefo we adwani esomo na yenkwanim yemfa daily guide entwaso enfamamo uko krata fa etoso miensa Ghana anamusini ewo United States mainumu eye Yera Victor Smith na wode atudwa se kane fotosamfo Yera Ken oforiata papa no wadakora wona wose waye worried pa se waye se wo fira ma no ne ho aba Ghana hanum se ya ma hwe ya ekwan a ye de no ebefa so na ne legal processes se so oba befam wa bra OSP eye ne nhwehwemu ni ade no na akwakoye ade bi a ebeboro so nti saa ehunu nyina kan wo hu binti na papa no won pese obeba kurom ha no enye se bia se osuro so oba begina mara no debi se de da no ne ye kan wa ha no enye onu ne di kan ye de na kogina court ana ye de ne eye na asemu hwehwemu but woso opanyini no ase ne tirimu ntene no Victor Smith ne kan okọ grantee interview bi e wo kasa fidie bi so ene wo de saa ensem no akwakotu ene aban no emmo na no ho ba se ye the due process no ene be ye adwuma because ase ya boni din saa na ayete se dia se ye nya kenofori atade na problem nyina solve ena ase NPP Aban Dadaa no odi sika che wo bia ase wono de ye nya che ne dia na se wo nti se aban ne bebo na no ho ba se wo ba ye the due process ene be ye adwuma nya ntanchie bia nya se bia wo ye kenofori atante die wo nya ye kra na ye de ba ye wo a na brabu krom be ye wodwuma ntina da no na me ka wa ha se papa no wo ye asset to the nation ye mfa no se
ne dwumadie bi abi a oba abemu ena ankoyia eno and discard niema a waye any businesses wo wa employ nkrofo wo Ghana omo wa abemu nipa dodo se na abi adwuma nipa wa abemu sa abre mu nipa dodo sei na abi adwuma obi wanya politics nti na wusifie but we work no for yet wanya politics no no obi businesses Edipa do say na ya amonyofo foot soldiers e omonya position ya both NDC and NPP na omo obra bia e yo man ni sika no mbedi yes eto obeti say no boke no foriata say impo no say na memu mu no niam mu chia ya ye betimi ya handle opanyi bra ye be nyese ye be intimidate na ye de wo hye ba bi ne akotietie afa ahudie so ye de due process na be ye dwuma fi say wo nipa ba akofo no enuma wo Ghana yes transition na ye ne dia nipa afa wo madwuma your insurance companies are dia. That time no may politics. Or starting year entrepreneurship no may politics no. No be nyuma more politicians be cry. Munye mu half. Yes. More politicians munye mu half. Now abobra. Sabra on my politics mu kra. E dinye sa 8 years no. No de be. Obo bra as a young man. E bie ni businesses. Akonanim aye insurance aye niema bebre de enim ni de enim ansa kura na mampanyi Dadaa akofo anado ebe fa no se o meye finance minister no abobra papa ebie nyuma serve the youth in Ghana mako a lot of youth empowerment programmer omo be motivate ye no ka ho omo ye spring but that time young people na we university banks oh yes our banks nyina tabre no meye politics as an individual standing ye oye caliber oye obi animu ha sa dwuma ne bra wa bon na make wo mo kro mo abamu nne no ebi ho ma etimi abobra te second oforiata ho mo netimi abie business te second oforiata eye politics ene tere bi eduru na ama obi edi woni mu twitwi fom oh yeah na nko obi wo kra nko kasa nka wo yonko ne ken oforiata ka wo yonko ne ken oforiata ena so mo ye sei so wo sa adwoa so mo ye sei a na ama omu nimdie na de boy obo man no se me na ken oforiata nko wan hye so anya na dwuma obewura politics mu hede ye no na bo se abo mu hu na se bi kwakwa hye kwafo nko a na gu politics mu because at the end of the day na nko to na no na dwuma na no obi businesses no enye Ghana na man nya ska enye Ghana na man nya ska no abo na bra na make ye young people we university na ye conferences na oba be kasa wo that time no wo banks awo betuefo ha wo besi ahye wadwuma ase awo be yire wo ho awo be bo ho mo dia betia ka wanim eno so abam sa anu o seye den wani abeda that time na NPP kra ni politics yes from running sabreso okay abone bra bie nyuma sa 8 years na be man be nya ska etisi emfo ne sese bie ne dwumadie mi kra na bibia ankoyi a o man ne show say wutu wo ye asset to the nation wo ye japade mo man no eti wasam no yemfa na yentoto ye ashow say ye the due process na be yadwuma say special prosecutor o man be bo say bibi mpo ho a wo ye ya wo nya ni yi a na ye the due process na ye de yadwuma na atoto ni yi ba me treating as a criminal and I make ye me treating as a criminal because I'm telling you honorable kenoforiata ne bra wo boy ansa no be rap politics mu no ye wo politicians where e bi mu half businesses will be ye banks entrepreneurship and I make a mebunu ana ye conferences na wo be hye ye den e ma ye ni brace ye bebo bra na nya asem ketwa ta bre no na NDC ni MPP na nya politics asem kra na wo ma mu kra eti obeti say ya wa bobra ne mebuna brem wa sha dwuma se ewuram ITMC bank etimi insurance companies eye niema bebre na se bia obewura politics mu na se bi yef opanyi ye hye wo bo ye be fa due process mu ne ni wodi nye se obi ebe intimidate you in any way but so be treat nipa na as a criminal na wo ye te say no politician nka nya ndis na aba power nka wo ye hwan ana se nya MPP na bi e ba power nka wo ye hwan eti se de be ya ho ye kan we se de be ya mo wo mo a omo nimdie na wo bie nyuma na wo pese oba politics mu ne ye jai ne amakwakwa hye akwafo young people bi o ma mo bra no o ma to obo adan because who show anoya who show say ebedidi watem etimi de memfa me nkoye politics o mo ye medidi matem na afi bo se na omo nimdie na obi aten ba bi me nkoye omo ahwe ase dada no ande sore ba anye no a ne ye hye wo mo ogum na omo nimdie ne ade no mo de ba because at the end of the day kra nipa na wo ba
na so be ye bibi na ebi na dwumadi mu eniema nkoyi a sa into man no ye asabiba na ye kan whatever emfa wo say ye NDC say ye MPP asabia and be no me kan wa me say Professor Atamils now but no obi on radio so na wo kan na wo papa no ni mbra wabo Professor John Evans Atamils omo law school at show books our troye eba law eba taxes na de kire yes na wo sha a professor mu a but eba politics into no obi etimi betena ho na odidi na tam no afa ne ho adi eti yemma buru ne ne wo mo nkasa the fact is say wo beba radio so no nche say because wo gina ho ye communicator ma NDC wo ye communicator ma NPP eti you think say you have the or obi say the effrontery to come on radio then when you insult to obi no afa ho adi because nipa na ye na je so oba ye politics nti na me say na wo Professor John Evans Atamils abrebre wo boy no ni school okoye ene no ochra de e wo law school no ene bu so ochro no wo mu ba kokora wuntimi nchiro but also obesom ne man edi me besom obesom ne man dia ene emnante ne ma ba wan so no mu ni datam ono bu kenofori ata wo no entrepreneurship wo shase ye ena me kan ye wo kan ni wasi wo university Oma no ba no be motivate ye hye nkran na wo ka ho wo start be banks e be insurance e be businesses na nyene eti se bia wa be politics na enu nti no ma ese communicators NDC MPP obi etimi sorry na wo di na tam bi wo bra wa bono kanye politics anka wo nya opportunity fa wa no kra entoto nanum as ye ma politics na be yete say wo nya ready say wo ba ma obi edi watam wo nya ready say wo ba ma ye tietia so de ne memem say wo nya waji say wo be ye wo hu feed ya memem adan a kwa sure kwa bia wo represent NDC wo represent NPP wo betimi aba radio so wo bra wo mi adwuma da wo ko school wonye share dey yes wonim kasa wonim atamdidie etu me di watam na ama wo menam se wo bu hu nti do se ne memfa me hu nkɔhye politics ni mu na wo wache ho na wapa wo ba bia tena na ya ma ho kwan ama kwakwahye akwafo wo mo branya enya she ama wo man no wo mi adwuma bia ada wonya bibia mo bre bia ada na wono aba na wabewuram na wo mo wonim die no wo suro nti no na wo mache wo mo me nkɔye na akora bi medidi matam me nkɔye mobi enti politicians wo mo nkasa nkyere wo mo communicators no so the fact is say we be representing wo MPP and also NDC e wo radio and also TV so and more the effrontery so we betimi abeka asembia edidi obi atemti I say politics need so one to wadwenim na wa embrace atemdidie dia and ye fa wonyansa tena ho etu bu hu dia the politics ye dey but no obi bi o de be mo man ne ye jai and ye dia ma wo mo a yeah ebitimi ka say munya ne ye nye politics mo nye politics na nkoye mo adwuma wo mo nkoye mo adwuma and you want to come here, Juman has a go because one manage BB pen. If it's what to BB pen, if it's our Bob Baby pen, you money here, sir. I have been Tim the DNA that pay chacha. I can't sank for wash. Now blogger B, social media no be no watcher. We call blogger uncle SSC Kurawencha. The SSC FFF and CCC in the womancha. SSC Krawentimi encha no but also I o didi atem SSC Krawentimi encha adwuma ko kosi Krawentimi amie atem didi ne die adwuma ko de ne kotu mu skra so Krawentimi amie who assess in life now de ne gina ho na wo politician na wo didi na tem no na wo hye no no gina say wo SSC ko junior high school Krawentimi adwuma ye ne adwuma ye fa set bra beje adwuma ai ba hu obi no kasa safe eduru wona se party na Disney MPP for ba na say na sa akofo na maintain kan wo say ai ye kan say ye man position da ye busa na say woni hwe na no pa enti ye ma omo wonim de ne omo fa kokoduro nwura politics nim men stratem didie nso enti na sofu wonu sa sofu bebi wo ho omo ye very educated omo person but ye be di na temu ti aso ni kura begu wani nya den pa se nkrofo ya debi ye begu adwa so na we am fa any time sem o se wa assure no se on be use due process na wo mo de aye adwuma na Nzema youth wo mo ewo atoye mantem mu wo mo so mani abere pa se project bi a eye petroleum hub project bi a na ekoso ewo Jomoro area ho sesia no aban no abundance a project no wo mso mani enye ho ye MPP aban na initiative sa project ne se betimi aboa na boost energy sector no na afenso abie bia kwanyama emabunanya adwuma aye ewo Jomoro western region ho baabi
enso ye ka say sa petroleum hub no ye hu ni tim hu ne nan wo mo so wo mo sra ban won hwe na wo mo san revive sa project ni biem na enchen ha na Owura Kennedy Japan a wono so presidential hopeful Emma NPP amnyuko no wasrese wo mo kwakoto aba delegate fuyi mondwene de obetimi edi enkunim na wo won hyehye pa obetimi ama nnwuma so adoso wo man no emu eno so ho asem wa ha na ena Akosua cartoon a wode ba ye no wo say before police ena wahye police atade no gina ho gloves hyehye ne nsa white gloves ibi na cars ne so twam wo say mre bi atwam no nka police ni de wo hia eyi shenkani anasa wo ye wadwuma okwan ho a uduru ho no mo stop ne a check won krata bibia ye okay twem na wokọ but say eno ye before ena ne wode aba today 2026 pacho raw hand sisi a gloves ne ye ja hye ena o ma chiro ha stop etutu si ye gina wa na chese uti anye ya na ese otimi ya mamre aha me ye sure say Akosua cartoon we no respond to IGP asemu a weekend no okan ye wo Grace Ashley program no ase wa bra wokodane enwum na wabọ no e de ama police for say si a Ghana ha police ni bie ni hono ma betimi abraibo no oso won be gu ani mu asesesi a na for say IGP na apam ye na nisa police ni bie ni ma betimi abraibo no IGP say Ghana ha 2026 so boa opa nka fe o se police ni be gu ani mu ase yes IGP say o se police ni gina wo kwan ho se bia wo check wo niema na bibi ukita DV ana bibi ni e check ni ehu se bia wo ha kakra bi na sa wo yese u yiska bi ana wo ya mamre na wo se wo beka cho se papa maame madam mesrewo wa Ghana ha obeka cho se fa osika ko Ghana ha wo be gu wani mu ase wo kwan ne ho ama wanka sa no be fere se wo yese wo yiska ma police na ma for say IGP na money IGP enie si o police for crowd nyini na money IGP ni say o say 2020 police sa wo ma police ni bribe kra won yo be ku ani ma ada na monyi ni say police for betimi a yo so ha na police for ni ho all kan no mo ni ho IGP she Ghana for boss ne men no ne men and women no say wo there na ka say bribe kra onye wo there them they will reject and embarrass you wo be hu say ya twon ne de uko station wo ye waje so be ma police ni bia bribe wo do betum na ye wo do betum wo dia no pa dollar for mo de mo there police ni bia try say wo de ayi 50 cities be show ayi wo driving license na dia ma police ni am ya twa oba me ya chew IGP na no oka wona mo be ka se mo se wo eno de Ghana fo masumu a pacho we de ya to amamo mo ana mo be jeje sa asem no mo ne ya adwo sa mo ne nya adwo me enye na mba betena ha betena di position na o karo he apom peje ne ti pacho paper bed de buy paper bed daily guide say the IGP can headline o kan say what Akosua cartoon na me ma kire mu Akosua cartoon ma kire mu no enti mu amonjeje na no yenkwa kratafa etosu ensia na kane maslock boss maami a ono so na sama akwa ye bibia wo hoyi said nam Christine Tamaklo atuno yesi nyame ya adomu abosumi ni da tosu aduonu baako ene 19 fu hu enti Wednesday wogina court wo US dendenden yesi ni nyina ka official processes a ya sha yesi de be ya maame no me say ye jeli ni 10 years no wo be baga na ha ba be twa sa 10 years no enti extradition no onya na mu a nsha se nya aduma extradition no ehu asem e na wo ma sha se enti nyame adoma 21st wo gina mrana no dendenden e wo US ho kwa bia so wo se ene maame no wo pe wo beba na sai ne yedi obi asem wo krom ha na nipa na ete wo ma foforo so ya jeli nipa no ehu asem wa ha ayawasu is nyame adoma by election no electoral commission for March 3 ena wo mo e de behihye so Yera Mahama na sa ture ya wanye ni baby eko na bato mpesoa no nyame ya domo 3rd match ena
ena womo ebeye by election nti womo a wompese womo etu franka no MPP ni NDC me we kra de franka ben womo mpese womo gina no ne eto womo so aba no womo mo aboa womo se eye na NDC fo so we de MPP fo yesremo mo bia ma me contest because he papa no e kwan a adwuma wa ye ne e kwan a wo fa so frim na kwakọ yare hosem enti se de be ye di ni die be ma wo no eni na busua no anka ma MPP fo mbom no wom se da wom be ba pa no wom betina krom ha ama NDC fo a kire wom de wom nye ye nti krom na akwati ba election ba ye ba ko ye di kansi wo northern region wom an contest ni wom nim se wom ye se de be ya akwati anso no NDC fo enko gina enso e ba ye no wom contest ye esan win G seat ne ka ho enti aye waso is ni de kwa bia so wom be kwa kogina bi eno so ho asem e wa ha Majid Michelle say once again opeso clarify niam say wonye sofo Majid Michelle so wonye sofo wo say media no ana ya this sofo die na atade no wo mo di atade na ewura no unje BITMISE what do IGPD and all. Today I assure you, yes, you cannot bribe the policeman anymore. If you attempt to bribe them, they will disgrace you because he wants promotion. Where you a Christian, tete you know. IGP, hooray! Asem no na omode kokwa atworo no. You know some kind of bad no. Omode kokwa atworo. You IGPD the kokwa atworo. Yati. To bribe the policeman anymore no. Na they will disgrace you. You bribe a policeman at your own peril. Wouldn't now there now you what you so be police need be bribe one. Shannon so say police need be who anymore say. Police need be disgrace you. On your best hatcho. Enti I don't want some no. Enti Majid say osremo. Yen odeni no wasori dan bia mu. Won call eyibia me yen odeni so ye reverend minister. En woni asori. On rane church bia nsi sa tag na mode ato ne so no. O kiremu se onye sofo. Wo ye Kristo ni but onye sofo. Enti ehu asem wo ha. Akosua se wa lawyer nso na allege intimidation. Akosua se was lawyer alleges intimidation. William Kusi, lawyer for Akosua Sewa, one of the spouses of the late high life legend, has alleged that he is facing serious threats over his decision to appeal a court ruling in the ongoing legal battle. No, enti say nkrofobi born ntirani eno ho asem wo ha. Says the Supreme Court to cross one more ede special guidelines bi aba. Ya won beda na ekire ede ama ye court nkuma hodo e wo man mu se de be ya won betimi arane se bia obi ne yerete na ewuo abamu a ekwan e be fa so a che japade no na enkofa wo ha obi ya ma se japade ni ebi wo mu a na se ya ware ni mu en wo mu nya se japade no a se de ombesi fa che no na o ha obi ya ma ne se sia Supreme Court no asset guidelines for post-divorce properties sharing. Eno ho asem so anopai daily guide enso afabi ede aba mame emfa eno. Yo, aba mame emfa the Ghanaian Times emra. Na Ghanaian Times no the Professor Opoku Agyemang. Nemfo nyini da ha say government to introduce new high occupancy buses nationwide. Un say last week no mo be kaya ayawa so mrashebedwani John John Dumelo so sanso deputy Greek minister. So no the constituency we say na memu aye denti wo the buses no ebi coin em say aka abaya koma enti na ban so pese we introduce new highly occupancy buses na fa nipa pii no because they say adwoa omo wo achichi poku ase amasaman Akosua ene ade ne chese de a driver for Messi ha no aye kan ya wo mantie no omadwuma na ebegu no apam asem ne ye kan ya Messi wa ha wudi obi free ayi poku ase he ya ba usu duro fa nkoba area wasi no usu duro onfrofofro usu duro abeka he ya wasi no usu duro enti obi aseke ha no okodis wo fro ka miensa say de mo ye no ewi ase ayeso ai enti no
aban say or the new high occupancy buses nationwide. There's a Ghana ha baby. Every 1 minute to be a bambas. And the chem. Okay. A beboa. No correct. Ayana ye apam die here and a buses and ye ban na ya na nya din. Esaya, unim se metro mass no. Buses ni bebre assesses you. Enye no kwa ya lulu mu nyina. Enti sa ade ne say because kan de wodi ye adwuma. Ese wonya policy maintenance policy. Yeah. Maintenance policy ni say yes say ya tie say ya. E na aban nyuma mu no so the bureaucracy no. Adwoa sa wo kan aban ka. Wontimi nka se bus no e wo connectai na pai. Until wa ma ya hye no wa. Organizer bi wo ha. On the bi o just o jasi ho. Yes. Nia ukọ sensan se tie na pai tie na pai anasa tie na jo nia hyehyɛ ne ama organizer na your official government of baby owo bia wapa engineer for no ono so nya ma ya yes bia watu kwan waje leaf na car ni si wo sa bureaucracy no eti ye maintenance culture no wo form and a maintenance policy wo aban nyuma hodo mu na wo form eti nya buses na mode beba na hia because buses no metro mass de na wo ho no enka mo ye ni yie ene ya lolo de mo ye ni ya ka ni nyina egu kwa be brasses egu be brasses egu ho ebu okra nya se bibi kese bia but ya ye na de ne tententi eyese ya esese we na sese kwa ne nchen efiri ho na aba we efiri ho na aba ansa na aba abaye na mofra wo makọ Nkranza Technical Institute a enim engineer na ebe fa wo mo agu ase ho ene technological age ni ewo mu no esese niema bi se yesesa se niema bi se yetimi sesa no correct saa mu de buses nyina aba na sa bureaucratic tendencies ne wo ho na say me ka metro mass na me na mwana car no tie no kofom na organizer bi wo ha wontimi nyema me Jise mi jaisi ho na ma ko office na ma ko chiro so driver ni no so enyo no na de ne botom sika kwa akotua organizer ne ka u twi aban ka ekwan mu na tire paya ana tire joa yes wo bebo aban amane utua yes utua wie kura jise wo ba na be report na ye ye ma wo nya ese uja ka ni si ho jesi ho nya na abeye ese uja ka na omoma ba se foforo be fa ni pa no ko na se beba be kukuro free wo de akoyenya de kwa ase ebe ye ni yie we ya say spare parts we ya say eno so so hu hihye sa enti ho no na ye hwe enti sa omo de buses beba at the end of the day no ebe ye cost 90 job no se na bronya no me because esi a chembe gura na omoni abre no esi ho be de wo ho ene ye stress new ones ye be wo monye no se enano no ye te se buses no ebu ho no mo a enye se hyeda na bibi hu bia na sei no yesi abrofo no ye buses no wo mo ha wo ma ye ne sei eno no ngina se ye ka nkitenkiti ya ye de namu yi designated lanes enti ye too free e bia ye fan se ama samaya agi se bia all station ansa na gina but ye kwan ekwan akoro na ye ho na taxi na me ho na uber na me ho na private car we nsu be si wa ha eno na kofa sansam no eba ene omo mfa de omo nim se ye de obi betimi afefre amasama ni osi wa fanko na omo mfasa yesi ye friend na RDT de ben obi nso be for from fanko ni osi wa abeka he ya ana wo osi wo St John's he ya obi Akosua na osi wo papa ase yes enti no wuntimi ye de mfiri e ko ha omo mpeba sa electric engine de betimi ejira eno na ebeboa na mi gina the Ghanaian Times de obokrata no mu Ghana's most authoritative newspaper what the Dr. Johnson Esiama, or governor of the Bank of Ghana, in the 2026 year of sustained monetary discipline. Nese ye babe share hunso papa money supply ni yenim say a Bank of Ghana for womo ena eye ho adwuma demand any supply of money womo ena share a control bibia na say discipline no de eye ebeye adwuma papa eno ne ahoba kese a womo de ama Ghana for and a Ghana Revenue Authority, so Commissioner General Dr. Anthony Sapong, will say AI trade analytics roll out to boost customs revenue by 45%. They say the technology will be a taking advantage in a metro GGN. Yet me GG na Eden Faswan so Abba. And a Galam say 9 most arrest foreign nationals. Cleans up Bremu, so Bremuno, or Musu or more Tnetsen, or no more ye now or my young word you must be a bit me abuama or may. Dadaa Adwoa ye die no betimi agina na oman no ye ho betimi ahen ha ye kakra fi se ha dwene papa
say wontie na galamsey dwumadi a yabɔ ho dawuro bebrebe da bia na yete ho penten kwa na da obokrata ye frɛ no me editor former editor bi na ade asem o se ye frɛ no the Observer Times the Observer Times anti editor bekwem ba bia obi amechia wo se galamsey crackdown 9 most arrest foreigners reclaims suobremu and Ghana to host 2026 Africa Real Estate Festival and also the Observer Times the obokrata no emu and cyber crime so already 53 Nigerians arrested and 44 rescued in Accra operations. Ya kwachi Nigeria for beye aduonum miensa apam omu gudan and computers ni ade gu omonim na ho de omonim aye omudi sisi ho a omonye adwuma National Communication Authority so laptop sisi omonim to omudi ane se omo defraud nkrofo saa and esuboyin so 34 injured in bus crash omo chem se bus bi konya nkwanhia na nipa beye aduasanan and omo prepra we ye the Observer Times the obokrata no the Observer Times the obokrata no na ono nso di we aban na se wunya the obokrata no ye friend no the Observer Times no a obechichiru mu na san stories ya abai and na AFCON saga Senegal beat Morocco to clinch AFCON title and nsem sisi ho no nyambe adom ne di atiefo adwenkyira ye de beba abamofo kakran so no ye ma ho kwan ma atiefo mre enche ye bebie phone lines na ye 0260196064 na 0260196065 yenkwe ene yesa de be na nema betimi agina de amatemamufo ho ahenha wo mo no wo say cats advocate setting up of Accra City we air transportation authority wonom na kasa asemi afi wode yewra IGP nimfoni no asa aba beto akire ene wo chese we de wonya adaje pa enye se bia posifo o ma wo mo brabo wo mo nye de no na no wo kyerɛkyerɛ adabraka sɛde akwamukafo wo mo edi dwuma wo ho wo mo a wonya wo mpanchi soye no amane afiri mu aba ena na wo bo Ghanafo anopai the chronicle da bokrata wa chronicle e de aba beto a afi nse wo ma do agiri mra hye badwane yewra franka no dompre ene wo se nsawom enna do agiri ne na afa ho nyina ese baabia ye green enti sabre wa lanche kura ma one ne manfo wo mu duenua se de beye na eho no nso mframa papa oxygen ebetime atena mpotemu ho na eno akoro ya betwetwe mframa bone no a sebi ebinom esu ni wo mo ban bone ntino epiepie mpotemu ho no ebetime anu eno na adana ne mframa papa anopai eno nso krata chronicle wotwa edebaya ye boso ede ama yetiefo na wode asante mantem mayor yewra kenzuba wode mfuni aba beto akire wura rechirofori buadi ageman ene wo chese Kumasi Metropolitan Assembly kama no bra wono ba setena eka na ete won so kadebu ka na egu nkomu nye kakuma nanso nkakra akra enhira nkanyame ene aban modern mon kakra akra no wo motumi atua hwehwa nso a 142 million Ghana cedis no wo mohwa nso a mesei aba bedru 100 million Ghana cedis ena no pai chronicle da bokrata wo boso ede akire yetiefo ebio ena Dr. Frank Amoakohene ya won na ye so afo a ono na ye wo man no nyina no mantan no won na da no se asante mantan no so afo wono enso da dia to se enwuma binum a aka nsensemu aban no esa ne hwene so se obeye ni nyina da ama akwa akosito anopai eno nso eda ha ena yewura muntaka mubaraka enne dom nso wo mode to so achese MMDC is no enomo muapa se de be na bambo betimi agire ewo asantemamu eno nso ho asem enie eno achi ohwe chronicle editorial de ababeto ha ewe abano NFA Judicial Service Authority of Ghana wo mo enkomodi a wo mu de se de be na atentene ne betimi aye adwuma no nso anopai wo de ababeto ha bia ye boso ede ama yetiefo no wo se kai biaba yesenka ye family kai comfortable pa so timu a eno achi nso no na na ase ha nanso akwakwa ye ufidie ede ama adehia wo my Ghana titru ewo ya akwan so eno wose we friend Toyota Foxy sa Foxy no ye keka ni supidi pa nanso enkwanhia asan so de ba ya akwan so ama
ebinom 18 nananom won se do ebi sori wo mu dua so na no pai Chronicle Democrat anya adage na fe wa bie di atom was riding comfort curtain danger the Toyota Voxy phenomenon on Ghana highways and pay the Chronicle yeah that's any apamima etie from remwe na ana adwo de ba ko bi be wo mu ana ye ma omo ba ko pe fabre no daily post na de bae but yesre ansa na mekọ no so ye nimsem ye adwuma po daily post for ye bom abaso ba yesre mo people ya me de me nsa to so 1 minute pe na inki nyina atutu aye me nsa inki deep inki nyina na atutu aye me nsa hu oh ese adwen na yesi Dr. Clement Park deputy education minister wa direct say GS4 intake action entia video bia na trend say Islamic SHS no ewo Kumase na schools no na two Sompa FM no so ye Islamic for school yi bia ene video bi ba ya na yesi school fo wo mu display charms enema ebo maya ase ne chese na wo picture na da ha no mu a yi niema no do no a ene ye di agu honom se da bi se school ni a wo kwakwaje ntete na nuro sem na wo kwakwaye de emwa enti wa direct se GS4 wo mu enteki sa video no on na obi a ye hu no ewo mu bi no nso no se bibi wo honom esese ye twe na so wo ho a ne ntwe wo maso because we de enye SHS students na enuro sem talisman ne enyema huhu charms bi ni ade wo de ye den wie bansere no mo apam ma men kofa atiefo na ye ntoaso ye numbers ni 0260196064 and 0260196065 say Sompa 106.5 FM Accra e brand so say ye gema dwenkyere no na ye hunu ne ye kon sama aboboso no nyina obetimi de wadwenkyere ba hele Sompa minyaba Akosua le ma ma chuni mpamfo abashia wo studio no pe ye je osupa Sompa ibeni mebutu kwa benya bene de mo ti menka mutie mi efi ayenso ano constituency me ba mekura be cheki mefu an bebu mebu ebe yo ebe na ne ye se obi aho ye wo ho de oh ye ho ye papa ma ye ntie we ene haye wa de ba ya me mango eluka ma baba betu at the rate amodum kania wa ha too much oh okay too much mesre ye district no one let's say energy minister none of it so timia only district manager in kasa so she no ntimi nye juma na net transfer na sefata na amo man nko because they are any man complaining e wa yesu an constituency through Johnson too much uba otwanse ma ko krum krabo akota akoti e krum ya boye ma it's too much what is really happening me never yes so dumb so anu da me ko negative say what baba na ko dia de 1.4 billion na mo bisa de be go for ayenso anu bia twanyi ntimase district director no obesa ye event de jumeli because bank crowd na mo be people na dey na ba before am ba for ye to people ni ade na be that so ma be na sawa madam sa ade nice asa for every no akojina kan odi bia bro press up. What? So now maybe you are touching my money. Now you are hands in there. You bet me that can you put me on stop people now some of the Akosua don't say me yes. Ha jene ni we de ayensu ano yemfa akonya yesu na Sompa FM ye wo reporter bi wo ho ye be ka kire no no so I investigate na adehye me I said that the radio so make us be energy minister Timenka no your makasa said why you did not touch mama hwe nya ye because you just do so what about this year you now no your man say say high because you so better and the year three okra mate ebe o time na so mate o point in the well made yes e beba hu da group power ha e the amount 0260196064 and 0260196065 oba 1 minute na me 30 seconds kakra bi aka ho na afi ye koye nim hello
Hello. Mini abema ben meshiani. Mini abema 5 p.m. ni Achimakotia. Ayo, Achimakotia 5 p.m. Mayenti wano pay. Mini abama pacho boko die. Nyamia domboko. Mini aba kakra me kan se abanski koto basu aba eli adosu koto anu ye kan semia de. Mini aba faso bi nisu. Faso bi nisu abanye sa anka onfa. Kano de koto basa ba no kan ko che kan ka fo. Mini aba basu no ye ewo ho ebi o wa ye mo kan ye ko ta ta na ba ye break se kan afai ye yes fa o ye keke eno won siesie no mo ba kan ko enko siesie na enu nye ma ka na o ko to di aba no tai be sampa mo ba se jesu o break be san se mo ba se jesu o ye se Ghana de ye mpani point won ni ye ya se ye ntu ye sike kunko a na fa ye tjoma Ghana ye mplanya ye mani to mu de bi ye sika na ye se ni sa ni ya ba udu akura soedru na abai ba te ku won ebu tawse obu sa ye beka de ye nyama endu tiskaru kemi ye nkwa de afa o abai ma na nko na onye elu mo mfi sika na o tamli akoto ba puto di apa nyama e ko so lagbe bo ayete what be bo ayete won pe si pa ko so poto no njai ba ti so na ko ma na fa ko so bi amfa do ma no Mate 5 p.m. Mate yensu yedase pa yedase se wode wadwenkyere no aba 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra Ghana today dwumadie na wutie na hello Hello, and Akosua, good morning. Good morning. Mini abena meshia ni. Sister Tewi Abodom. Ayo, Sister Tewi Abodom. Yo, Bibi Abokode. Nyamia dom ogusu ehira I give you a seven okay. I go and say drone and fight them political workers one and say Apoporo of the power. Hey, was it Aguna Swedro police for can one now? Aguna Swedro police for can one now? I'm going to I don't know when you IGP in here. Oh, I never gone by yes. My paper, me bread aluma, I can meet me. Kawanianko. Now, me pacha was me bra. I can't be a bad me, and now my 1 year certificate into a bad and a fast, so I mean, you, and to see here when any more, so I book more share, mean you would, yeah. Many years of his or Tiasanka, I come abide in a person now, go for Bible for an warrior, and go woo yanka. Yabaka or class, our Lia Cat, auntie. A man be said, no man come for my move. Hello, Matiasan, on so back at us. There we are calling your chance on so back at us. If you are almost support us, and you've been moved to your Banoya. As I so food before. Ain't it no many chances to say, dear, yeah, you're why a bonnet. So on the blind, it's not your shame and a yamuna, dear now. Bible tell while it's your chance. Near somebody now comfort. Ebe, somewhere young anything for Lanciano, the Ghana for being more patrons and more munafi. On the crowd, and cat, and your magic on the Fabia won't. Majo Bapa. Money be some money be Matimini aba menas na obi foforo so emra 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Hello, good morning. Good morning, mini abema. We are Sompa Kwashimai. Yeboa. Yeboa Sompa Kwashimai. Afishia pebim. I think comment agent mo ne. Jackie in the Freddy. Agent mo. Say kra me sompa kaswa kra minyanumpo. They said yeah. For 5 minutes. And now must put the frame. Phone. Kwashima Sompa mamintiu. Okay, with our son, no remember Abaso. He said, in this America, the member Abaso, he said, a fan, so Senya Oka said, Chebi, Akokasha Babia, no, yet opinion be a mapping in the Bibia, no moody na them.
Mrs. Oshe J Primer. No more said your way Bufukran or more from political activists or analysts one. Overfriend a seminar can only move my two. May the real best people cast and make us with General and Nippon Bokmono. There's an independent on all Bokmono, and so the work me have been also cut and also tell you. No, and to said your two or more can you for us to be all Bokrono. Okay, Ivan, young guy, your friend Ivan, or but not. Debiana, political one. Now, China, can for that, or your comfort, your confanimra. You are so now home. The reverse me have been our king kind. Now, what conclude? Now, you ask me the dream Attorney General. Because open panel course here. Now, we go by your press conference, and I will have a chrono. I say, Sana Music Cathedral, be a discuss. And so, by you, one of my matching to this cathedral, and they are so done a photo. The Kufa Aboka Akosua Amana Wabra and 7 years ago if you could be Mate can't throw the atom what time naso Mate kono obi nsum rabi ampa ya de yeboa kwashiman sompa 0260196064 and 0260196065 and your lines are deji wadwenkyere Ghana today dwumadi wo sompa 106.5 FM yenya yeti ampa hello Tell me them dear. Ejanimo with them. Kajem papa ya bua je mu 0 afu ya jama hom. Ejanimo what time na ma click sunti enko ma mia so. You are no be zaka with the advanced election. If I konya wisu. And now 18th. And then 19th for. Ejanimo na 19th she ya ko. Oh, and you got 12 days one. Aye, I get 19th. Aye. Yeah, and yes am catch. And a branch tampon. That get one more Dadaa. We Yakata thinking VB. A drew and one project. Moderating Wamano. That's all. That means I come in a chat about it can come with you. I ran to a Casaba. And I praise the Lord. Also for you for Canada. And I just have your mammy. When I say one Canada. You more about for the outside and I make a beer and correct. Yeah, and Mentiana Yabaji is in a Jibura politics. In fact, even with the Anoya and the Obano be Charles near my push. We party be a minute. What do you say? We young penny for near my push. That's why I do or Casao. Oh, ya Bonise or Casa. Oh, because we are born a brave in Mamma to blame my bedus everywhere. It's my name, my bush, and Abra on my bush and will be moved. Intimate man on Yanada. So Yankees, you know, so a party venue, then that. Because I come a bush and I'm a young mopa. I mean, as any panel and come at them and go for it. At the moment, what you are standing money. At the end, one said, the Gamma court. Not what to a dear. I won't give me draw and cassette. And what this is, what is a Ghana Sika, what the coin, and oh, in a church, I'm going to answer. Who do what you are trying to Nipanaso? Yacob was out, Rossonye. What you say? And about them, on a bass and I tell you, Mate Jenny what time na so. Me da say work out there what time as mo bi somra. I hear Sompa 106.5 FM Accra 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Osia, Auntie Maggie mo watching you. Auntie Maggie mejo so pa. Amemo wa baso ni adwuma pa wo ye funa wo de. Amino. Amen. I will bush you for oh, me say yafunu wo me oja me ho 2015 o oja me hoko. Oja wo kra ni sunsumu tawochi. Amino afia pokia. Ni sunsumu tawochi ma men koma sama. Matia ma ntio. Na man kate o. Men so kakra me kan say. Sompa FM. NPP. Ye kwa akoto aba. Mesrem 24 na won de won sa akosha asomdwe apamase no se won ma asomdwe enya dwuma obi a wo kwa akosan wo kọ na se wudi nka ato ho ase na me obedi nkonim no fa wa be na do wa no ndi na emra me de me ma kuma sompa ibo ne se de yewura mamudu ba wo mi ni mo nyamfo ebedi nkonim ti so ndo wo ka asomdwe wonye kekekeke one way can win na one want to one was say
wodi ntwa man kasa obi a obedi ntwo no ma won koye se wo kopere biem ye nyina nkambo na party ne ye maso nsi ho ana ne to so foreign and first minister say what they say ya de bua pono so a ya passport ne je no aye den na mo Ghana for woni yemfim Ghana ni bi a wo kope passport de woman and fan kind of passport ade no ya na wo ye de ya foreigners na ebe kuro mu baji ya passport titru Nigeria for no won ba no won abeye Ghana passport no won de apama ne won kodin samone as Ghana ni na di ensamone no eno na won hwe no won sia no na ma won fa net to Ghana for de to so me ansa ya kwan Accra Kumasi road ya be sra ban wo se wo be yi kwan foforo ya sra ne se dada no won repair ma ya kakra na potholes we wo mo no wona manadwo enti ya se won do won timi fa wie mu koba won wo eni sika ne ya de ye nam fom enti kwa no won nya ne yie ma ya won nya ne nya ni wo so nyame nka ho antimagi ye da se won so de ode aba be ka ho amaye 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Bemena. What you say? Nyame adom na won so e. Nyame go social account ni o man penidia amba ya bwame. Anope ma yenti o time na memia so. All that any mo beat kwa wini beat. Beat kwa wini beat. And aba papa by why can say. First na the bet in week no about 12 and no about 45. Papa. Bemena. Echama mechia wo ti my phone na. We ukulu ba ko pementa rasa me ka tefri Akosua. No krasa. Yankwe. Container no open na mechia. Na mechia ma de bi akuga Abdullahi Akra. Jo Asama na ona bo akuga eke ku fa ku. No na mpemeti wo so da ko ni di che na mechia mo. Uja de po kege wo ya me kan. Papa. Aban papa bayi ene enema esi da epi esi. Sompa FM. Edimo my Ghana. And now Bonifo no Italy. Akote na so mu nim da bi o mokote ama o moto ebedaho. And they said na temakru okoye aba we ne sakam ai nchi bi ade ne beta. Kanu furiata aba ne sakam. Yensu so krono kata so shafo. Eti e kase bi no abo krono a yedika. Not first 90 before Kari, and I said, not about and no look like not dying, and what to pay any you Fikrano, and you shall buy so venture. Over moment to them, Ramano, 10 year man, S. Diarano, or also message, and when the bonny would be a fool. Sounds like an Furiata, and meaning what for would you obey the young Katakata so. The media become one little Diana was so bonny, so you can wear a bonny forcing you can go deep bonny. Et we MPP na boni MPP for G woman you putu woman no cry for no see what to send yama am engineer ni na so e me petrol e ti na ba be no cry sa me da say what time na so yedase pa yedase yemo aban na ba so e no cry sa Akosua 0260196064 and 0260196065 hello Dobroyin. Who friend me say? Good morning. Me from Dobroyin. Oh dear. And I'm say Odobroni batalumba hunti mami din foforo. Odo bibini kura be ye. Odo bibini. Next time na ai na dey ti dey. Be me na me yenkoi. What am I do what Techima Kimpozo. Kimpozo Techima yedase. You make mama fish yapa. I think betu. Friend na last year na munku na mwa mutampa yeze unya mukaye. Nyamema next year so enyo mo. Amen. Na munya sponsors na mo station ndu plug mu. Amen. Amen. Mama chia MPP ba chama buka o tema no fine. Na ba ma na hansa hene. Amunye no ti. The me can say anything no kata you say MP for this.
Any Sida, when you have to know Modo Kai. But if I do not done you that a bit more, and a betimo, and a betimo. And he said, I go back to Ramunia, then Munkimincheno. And this are better so. 2 lorries down, Madame Sam, and a Domama town and Domama. For Muntinchi, MPP Nibian for MPP Nibian for court, and Jerry. But MPP, they have to plan the ticket for Bakubaku 15. And Sompa FM. MPP and this in terms. Next time they are making pose on Mecca, the MPP, but MPP being for this guy, man, because support, no, friend Tana, because Ghana would, or mommy big deal. And they are no present among for the Munjade, Moduman, one kind of one this guy, bet me, or be this guy, one can name with some for my match, the Modumanuka, not Ghana for you, with a Pontompona, that would be Ghana Punya, in the moon who could to and the motor to Papa, and that can one of the for Yabban, Crown Frono, I'm no show. Been a Ghana for you, Ghana for your poor. I am a Manuel Free to our NPP delegate. But the first of this impose our time, Nasso. Miss Medasipa. Yo, Yate, Yadasim was someone to Mabaumia 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Many are Bema Ben Messiani. Pacho, we Maxwell because it's Ashama. Maxwell, Ashama and Sompa. Mamintio. Without feeling it more part of the now the brain. Once I read you to the end of the session, the teaching. The Pacho, go down with you and dollars from Pacho, could you say? Me Pacho, what's some business say? The Pacho, how much dollars here, for you, any container map. How much allergy did the engine pass out? I'm not going to say. Almost year investigations. Hey, everything investigation. I said some year back investigations. You, Yate. Now, containers like how about 270 containers in some movement, but I was saying, you understand, you me saw the extraordinary the next time, na more about much what the end instead of a becono being so beba. Why? Sompa FM. Ghana Commercial Bank, you can offer time check and now rubber bag policy. And I got to sign here, and I said, then I watch money you at in just here. Scaben will be a kind of brother. No. Oh, my God, we better miss you. The next year, the Super Castle get one of Scaben. Ozian Bank of Ghana, near Fini, one on one of side of the come and one African bad at the man. A allegation, who's allegation to this a court na a betcha say would be man now with different sabre dear, won't me monoso boy allegation. Let me teach a court to be answered by you. Number 2, America, for the America, who passport to set numbers you also. And we go America, some passport set how your house number, any street number, any area win. Now we done fine. Oh, you people, we have to Mema yen twaso oba na wabekire wadwene we no anopa de ne de anya for educational purpose education na ye motivation na me de be ma mo politics ne de oba na wabeka wo de na wo ko na ye nyina yeso eso adwene no na de Ghana mpumtuo ne nkan ko ba 0260196064 and 0260196065 fam me fa 5 calls na afeso mawie hello Safuma me domi Sompa ekanidin. Ai Safuma me domi nan se dia asemete won ka che o. Oh, bitia me na chi kakra me dure nrenwe. Yo Safuma me domi pacho me enti wo. Matiase. Na se bronya yi wo ma bronya de wunya bidie. Oh, me ba bronya na me wa. Me ba kra ma me sound free kra ma kastai. Okay, Matiase. Mati. Safuma me domi ma me tie wadwenche. Yo, they make an say a cattle bro, na can see no, they quack so. Mesre, O Casa, the boy candidate, no. I'm a delegate, not a more candidate. And Caucasian, you'll be a necking to many attended. Is at the end of the day, we do get no candidate when we name from for Sobian family. But Ocas and Papa Mumma many candidates are made on to say Dr. Mahmoud Bominia. And the many bejepa, I'm a bear part of Crow Sompa. I'm not on proposing to the candidate. It's a no,
ɛna yɛn nyinaa yɛnhwɛ na tamdidie ne deɛ ɛmboa yɛn na yɛhwɛ accident ne esiti no nso abɛmi sɛ yɛwura afi no mu kura ndura ahin biara o na accident ne esiti no ano yɛ ayɛ den nti ɛbɛsɛ drivers no so ɔmo nto ɔmo bo wopɛ ntɛm akɔdu na wankɔdu na woto bo na wokɔdu ano sii sɛ mfasoɔ na ɛbɛba so ɛno a deɛ sii ɛwɔ nsɛwɔm kwan so sɛ na ano ɔden na menam ɔsaa kwan no so ana na ɛbɛnora anwummerɛ mu nti ɛbɛsɛ drivers no so ɔmo nya abotrɛ na wode bɔkɔbɔkɔ kɔna wokɔdu a nhyira bɛba so menya ba wo ne nyame nya adwuma me so me da se pa memfa 4 calls na afei memfa mrawie yɛ 0260196064 ɛna 0260196065 aha ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra Ghana today ɛna yɛ adwuma dwenkyerɛ ɛna dwada yi bosomi a edi kan wɔ afei mu ne da ɛtɔ so du nkono hello meji uso me nua bɛma bɛn no mɛhyia ni otu anka me ba bɛka sɛ otu ni ana nam sɛ da bi ma mentwɛn ansa mate otu mpacho metie wa no pɛn anko bi tɔ sɛ ɔyɛ wɔ adɔyɛ ɔdɔ buroni deɛ yɛmpɛ wo deɛ ɔmfa dini foforɔ bia ɔdɔ bibini kora deɛ yɛburoni deɛ mempɛ no ana wo deɛ ɔmyɛmfa yɛ akosua nhyira no no ayɛ akosua nhyira no ayɛ mɛkasa fa yɛ transport system no ho kakra okay but mepɛ sɛ meka sɛ delegate for yɛfrɛ mo monto aba no ma ɔnabo ken na ɔmɛgye party no nsi ɔna party no yɛntimi nsa mmra power 2028 otu we de mami musa wo se honorable ken enya na se nipa foforo se bi adu twuma na ba umia na se yi aminim se wo ye MPP ni wo be support the obeba no man na support bia obeba okay by ade ne se me bro no so a me wo no 2020 aye ko to aba no enipa me be me ka form mo ko to aba no emu tu pe e me bi ma chi me ko to aba ọmọ akẹ́ni nyina ukwu mitimi kọ́ obi fie ní wàgye fufuo ẹni akokọ nam ní òdi na pẹ́ni kyɛw biara ɔni mɛkyi ɔsɛ ɔnkɔ ɛnu nti na ma nyɛ ne bɛ bia me ba me ka sɛ delegate ne mìíràn tó aba ne ma onipa a ɔno deɛ yɛde ne kɔɔ ne yɛtɔn ne ma amanfoɔ no a yɛme ne amanfoɔ no aka kyerɛ me ɛsɛ ɔmo pɛ no no deɛ meyɛ pɛ si deɛ ɔbɛ nipa dodo a ɛtra me kaa mu aka kyerɛ me sɛ ɔmo pɛ no no ɛyɛ ɔnabo ken Matias kɔwanim yo Macho, mami, adeɛ baako a mpɛ sɛ meka kyerɛ aban ne sɛ da bia mo kɔfa bases ba na mo de ama aban apɔnkye obi na ɔde ama no na ɔmo ayɛ ne basaa nti ade nti ne yɛmpɛ private people a ɛbɛtumi amanage bases no ne yɛnka sɛ okay ama sɛ anaasɛ akratu nsawom wo private individual yɛama wo 30 bases manage ɛsɛne a woamanage bibi a bɛyɛ biara no wa esiesie ko system a ɔman no bɛti ne sika fim wo yama Sompa FM wo so yama 50 bases wo so manage ebi a wo so yama 20 bases from Accra to Ashama another Accra to Nwa ne wo sɛ yɛyɛ ne saa ɛbɛboa ma yɛbɛtumi amanage yɛ bases ne danse yɛba ho sɛ ni yɛde nyina akɔma metromas yɛti BIP and BIP were Bassa, a year 2010, and I'm crossing the Juma. And so my bus 2010 near Chicago Scraps. Yet you go for bus 2016, 2018 near Chicago Scraps. And so what can this year? Bus will be a Z, a year Juma. And the media not buying as a Obetia, no foot to Kaka. On for buses in private people, no manage buses. Now, on minor transport, the day Mateo transport is still yeah. Obi ka transport anymore. Mateo private individual. Mate medase meso medase pa enne nyame ma wadwuma ye dase o2 taxi driver ene yete ne nkanaka nipa miensa na mawie 0260196064 and 0260196065 hello baby Akosua Aboagye me nua ben na mehia ne anopa yi Only a bad Efra, your friend Jano Wada, Umami, a more mini being doing come on, me begging. Ayo, yedase, say, money and one imagine where the chair no, a dear Niji Bre, when one year pay yedase, some padas. The woman said, send me by every berry, this time what Mr. Butcher said, they say we have been mad because Syria is
Syria de kakra. Banya me afai kilo. Syria de kakra foul. Me ya bonu le fa mi di mi da mo anya me sire sire o. Ya si ya do ti ma se wo. Bible account, Bible crowd say Syria laughter does good like medicine. Syria to say yare ya drew. Aye. Masira kakanya misha papa nyemu one share your Sibia be udasa and demo choosing say one udasa. Amen. Taka we can say ye more in for basu ahu here more sebi. Akoto se be do baby na wo kwa juba kwa ka wo do be ko unya upo na so ba unya ubenya kra sebi e tribodin fo bia sebi omo di omo si se omani ye ba ni de omo mu ti ase ntino ye be ye overcharge me ki kwa be ye he ya na uni bi se e boss seven na wo kwa kra ube faka ba ku 4 and 3 asana wa do akra central adenti there was a banisa. The first, most for a board in a molesta, they say, I teach you drastically, you should be fair in your move. I am one was there, you were one more to say, but who said that kind of question, who said, for example, of what they say, I'm talking about GPITU. They are disgraced, almost go when you mercy. Tell me, they can't regulate, but a normal, the same one, no music, no move, but they say, as ye hunya eba and no be the better shame but no make into me being but the idea no kono they should know whatever they want to do kind of way we say oh my but they are putting things in my say I don't know any near ba kind of form they should bring it and I form car so that's it. Menso me dance pa menso me dance pi aka nipa mienu na me di awie Hello, good morning. Good morning. Mini abema bene meshia no Sompa no pay. Unia bema na nakwa mi boy town ena no pai insista Akosua Aboagye ene anopa nyame esun green kan won wa bijafo na. Enka won so pa nana. Enya mo kete ma sama happy new year so. Ya dase nana me ntio. Kakra America na se yesere empanifo se omonhwe no mototo niema yie. Wo hwe na dollar na niema yi. Aba from full bo aba from yesere se wo mo a emra ne dollar course bi hu di adwadi ko ye Sompa wo hwe no wo madole ma from wo hwe no nye se eso ba from ya bo so kan no mo keka ho odi ma na eso ma ne ba from no omo ma ne ma from yesere wo omo nye ne eso temamufu no yeso nya ne hu se dollar na ba from fuel ko from a yan hu se akọ from no na be mati mamuni na hu no ese wonya dobi wo man na wonya mfoso bi wo ene yesre road minister uduru man 7 ho kakra na e ho na se dodo yesre first best point for ni mo ho yesre omo hwe no omo nya ne ho kura ma nichi ndi yesre omo hwe no omo nya sa ne man mo aye o hwe ne ma papa yewura jondo mani ma ama e bro adwene nti ase so enne we MPP ni we NDC ni wono ne de na tu as president na support so wo ma ne ko ne ni ma wo abeba bie mu no e da mmra ma na o ma no nye de ko ne ni ene yesre de ewa haruna education se nkwala na ya sei dodo ena kwala e ko school a wo pon na hwe no wo akwala mu nipa enka ne akwala wo didi ma nya ne ma me ne baba be twina so for you about you, Unsakola, the Apatiano, that's AMI. Akola, the end now for not sorry, and now we're writing a sentence. Mate Bemena, Mefa Winsi, Mate, Medase, Mate Yanocha, Yama Meteriza Wuni, Yama Medina, so Memfa di Uchatu Okrana, Yemedi Jawaha. Hello, Milan Chato. I want to chat you. Yay! Intimidate. And you would be me, Mamma Nana, and the chat to you, dear Nana. Nana, Yamia do me where mammy now swear. Also, Sylvia, make a papa be so I become washing.
duro. No cre. Then I'm catching. Say ready duro. Akosua no pay. Me say wo bre kura. Ma sem tie delegate. It's from Mala. Na matrinwa baumia ne pese mutoma no. Wonwa so wo ba ye Akosua. Mpanyinfo be 10 years ni yehu wo MPP nyina. Papa ka se mo me kofa wo mmra. Wo mo se mabo am yanto aba na se wo die yu fra die mu na sa ba bi sa na yede. E ti fe me say dan ye ko ni pa mi hia wo kwa 15 years kwa mi hu da. Wo penka bomu wo penka bomu. Ti ba wo mi ade me sra mo ala delegate. Mo mo bi na ya mo. Mo amusha ene ba wo mi aba wa. Some wo ho mo hu bo bi enane na ata Akosua wo ba ade wuntumi. What it? As far as never on 3 billion. See, I'm say, if I will be a Juma. Now we are about it. Have the papa 3 billion or far bank. What that will run a tire group. I am preparing me as this. Thank you, and that parents one in that we did. Miss Ramu will be a physical madam. There's here for Mupat Mumpi party about me. Oh, Mama, ideas, I would see call you come out to the end, Juma. Who's your banky beer? Who will be come on cat or a banky? Number who's young man in your money, Manua. And when I was too kind, I'll call the year, but you have to make you cry, Juma. If I were the idea one, therefore, pure cat was one of my Lucy or what? Woman create tears to come by delegate, and the woman cat up that kind of correct. And to me say, I'm a radical mom who tears them about Lucy, or most music at that shit. Na musha ade amotu dan example e rule so kra we ya national security ipa he na afa o amanyire mo pese mo mia ba umi ane ade mo mpe be bi ntra so aba umi ane efo enye won kwade amoso mo nko agira fo me chia mo nyina ye dase na nama yo mami ye dase pi nyame hira ye de ye mami na e twatwo kra na madwin sha mo de fa Sompa 106.5 FM so no ye de esi nyame yadom ochira no panso Ghana today ye tenase ya ye de aka nyina beba na we de ye 21st clinic o say ye 21st clinic in yo. Yeah. 21st clinic in yo. Yeah. Aye. 21st clinic you say yeah. Yeah. 21st clinic you say yeah. 21st clinic yo. Yeah. 21st clinic yo. Yeah. Na make 21st clinic here. Na the make can say originator, the pace setter, the commandant, the researcher, the alpha and omega, the beginning and the end. Eba siatika yare no a wotimi to asia na eye 21st clinic. Ayare sabia na nima djuma sei. Ayare sabia na adwuma ye ne de sei. Ayare sabia na wokwa wonsa nko the same. Ayare sabia na wokwa yenya wo ho adaji sei. Ayare sabia na wokwa doctor for na nurse for etimi massage wo ma woni padua etimi to dwom e ma ni padua kora da wase se na hefa na ade me nante ya ansana wodi me bewura hai ehemfa na ade me nante ya ansana wo ba bewura hoi eye 21st clinic ye awa 2 21st clinic sciatica commandante sciatica expert awa 2 wo sciatica nerves na efiri wo to ase na efa wo sirem na efa wanantu na efba ebesi ase ho no etre bia mutimi kaw emutimi ya wo ya wutimi se wuti pain sankasa we se ye ka pain enye pain ni pain no ye fra bibi excruciating pain kama mintie excruciating pain sa excruciating pain no Yesu Kristo osen asenua ne so no a na yabru no ade ne kosenso no pain na no wo feel no ye fa ne excruciating pain sciatica ne se ebi ye wo a utimi nya excruciating pain
na sa excruciating pain no efa wo to asia na fa wo srem na fa wanantu a wotim say na den ntini emu kamede asa excruciating pain yi minya bi ewo manantu ewo misrem ewo meto ase ewo me na ase a mintimi kura enhye mpaboa yi saa yare no ye fra ne sciatica na wo mu agana ha wo mu ye expert wo mu agidin wo mu bo ho modern wo mu nim na hyasie ne na wieye asa wo ye project management ya ye wo A to Z yare sciatica no se wo ye ne project management ya A to Z no eye 21st clinic for ene ye ne saa eti na mibusa wo se wo mpomden etesai ene wo to ase emu tutu wana emu kawode ana wusremu no emu etu ekire ho no ana wanantu no amu wanantu kra ye dendende ekawa ama wuji ho baabi eye wo sa wo ye exercise ana beko eye wo sa wudi nkuto ye di nkuto twetwenwa ene beko eye wo sa wunya entafo maame bi tisa Akosua Aboagye wonti obi wo ha ne nsam bu ana ne nam bu o mo se wunya maame bi anka wo ntaa anka wo de ne bremi se ase Akosua Aboagye wa wo ntafo mo mfa ne mra no wo mechi me se o memfrem ma mechi hwe Fako 21st clinic na Dr. Sestos ne doctors ahodoa wo mo branches ni nyina no wo mo nhyew e ma ho ntow 21st clinic sciatica yare no wo mo na ye expert ankasa wo mo na timi tuase wo mo na ye mu researcher se ye ho atoye na massage bi e be ye wo no wanantu no wo se ne wo tuase no e begina ba bi egina watimi dia kokoduro no waye wadwuma nanse wontimi ntena se nanse woda wontimi na wachi nanse wona mana wo togu so nanse nkrofo se wada na yarefo enye wo eye 21st clinic se bra na ye sciatica no na aye wo saa na sciatica no de wo mo betuase eye ayaresabia yare bia nso wo mutimi sa eti say ye mojabroso say ye diabetes anasa de awo mu say ye stroke wo fa ba bi na adwodwo eno nso say wo de ba 21st clinic a doctor for ne nurse for mba ye ho adwuma na wo mo aboa wo eti say wo hwehwe ye branches no edoso mu a mo won kran ha no tantra hill runabout ne etua ho wo bo say billboard na ebo ho say wo firi amasaman na eba ewo won sabonkum so na wo firi achimata mall na eba na wo fo tantra hill no so a ewo won sanifa so ya mentwa runabout no aka kre bia do run about no so no won sani fa so hwa wo hye ya wo de hye ho no abon sampa 21st clinic nie ana sa wo woteman so Roman Catholic asafo no anase Roman asafo no ne nchen hwa na wo kasuafo obom kwa no so new market ye nie 21st clinic nie sa wo komase a ehwan overseas edan no a ye headquarters Sompa 93.1 FM wo mu no sa dan no a ene wom ena sunyane for original hospital first gate no ene ne din hwe ne mutachi manfo enya bayire nko na wo ho GN Bank Dadaa no honso so 21st clinic in Krabata Baku ho en Kranza mense wonom na mikunu firi honso se wuduru ho no a wo mo ben children's park no wo mo gire mu ankasa takwa ene Roman stores no edi nhwene mu se wo takrade nso a efie kuma number 9 taxi station takrade wo mo bo adwuma 21st clinic ebi wo brekum goso oboase ene miama bebre enti wodi an se wo be frɛ 0540311311 a common number 0540311311 0540311311 yenko 0540 eraimo 311311 na eno ano na wabro wafre wo frɛ ya 21st clinic for be boana sa sciatica no aba Akosua ye me maami bi wo sa Akosua ye se sciatica o meto ase mentini nam se maami na wukuta pomai bra wo de ba 21st clinic ye be hwe wontentem abasa hado so de katente ama ho ato eti efri usisi efa wo to ase fa wo srem no wanantu besi wo nanse no sa yare no se nya wo na ebubu a na ehawo na wonya excruciating pain na kyese eye sciatica na wo ma bi wo mu yem adwuma no eye 21st clinic enti frɛ wo maami bi wo papa bi wo nua bi wo dofo bi wo kunu wo yere wo ba bi na wo complain se nansen wo transia na ne to ase ye ne ya nansen ne sre achi wo no etutu no nansen na nantu emu tutu no nansen ne nanse entiri ne mu echi no eka ne dwea wo se wo mfrɛ 0540 311311 0540 311311 still 21st clinic womo ye sciatica expert womo ye sciatica originator womo ye sciatica pace setter womo ye sciatica commandant womo ye sciatica researcher womo ye sciatica alpha and omega the beginning and the end entibra na yentu yare na se ema Apam Dadaa Adwoa munsom na ye nidwa ye fi 21st die na chese bibia eda babie da a new week ko ne kwaje ayaresa papa Adwoa yenkwe ye wia na enkoda no so apomuden no no so esese ye hye na ye hu adwuma
na nkola pomden no de dodo no agina aduane a wode be ma akoda ne so enti wonya nte ya mebo wa mane se yam vita eye nkoda aduane oba no wanya 6 months kwa pe bi na fama no wode ya ne se nsuo no benya ne dede utiguma na de nsuo ne kakra pete so wanu no afre no ano no eye very simple 1 minute na e ready no atete ama akoda no obu ho no ade bia no complain bad time na adani issues ni ade enura Saturday ye kore heza na ye members yi baako na akoda ye ya nye just wonya ho kura na ma me na enya mframa bi kura wonsa mpaduane so ahia mpaduane ena me se da bi maame wonya dry yam vita try bi ma no na wankasa obedi adansie eye promasidofo ne dia ba baby etunton sa na ema nyina wo de wo supermarket ahodo mu a shopping malls shops nkumen wo mo ton wo table so nyina wo mo ton bi wo so pay yam vita wo mbepe bi de amount FDA for agiatum ne bo no so ade se eda fom na ensuo ya de befra ama aduan na ye kama na ampo se won so no ubetimi de ama oba no hya se wonum nsu a eye kasa mineral water eye mankoda ye mampanifo nsuo de se de apomuden adwumayefo na kire se eyade eboa nipaduane yie pa de bia se nsuo de ebi esi ho wo se pene kakra 20 minutes 25 minutes 15 minutes no se pene kakra bon se eda no bekwa wiye no wanom be 2 bottles okura entwe mansu komo nde wa ofa bottle ba ku di tua wuti gbagbagba da bi eno no doctor for ne kire se emo akura enti kasa mineral water program bi na ye se wedding se party upe bi dia serve wa hoho a Kasaloma Ventures wo mo na akofa Bataifa Enkran Back Hospital echi hodo mo a eho e na behunu wo mo number wo be frɛ no eye 0206469430 0206469430 ana 0303965780 Apam Dadaa ne yenkwe ene wanya anya nsu papa saa na no mawie no abusua ya na me kanfo ama se ohohoro wo yam wie saa ya didi udidi nso adidi good de aduane a ebesa so de apomuden papa abrewo eno de babia metimi akanfo ama no babia ye de natural ingredients na ye adwuma ye local foods no saa ye continental de nyina aka ho haja special local foods wodan so ntine ye kaso ye special no esan se babia delivery for de aduane konkodura na aduane no nkwan kura hwehwe ego ebi kura na ye de abomuda so na aka afra wie deda no haje adwuma ntesa wo de ba wa package bibia kama ansa na wa watete wa de ano no wa sefo ho haje special local foods no transition ho a na ansa be ka no hacho atomic ho wo ye nnuane ne bia de ye de aba atoso se ye fufu a fufu banku abete mutu kama papa enkwan no so nkwanpa bi esanse wo de ingredients apapa na eyo no ngotwe na nadua na bene hyehye etuamu saa fra no pa no ekoise no ngotwe bebo apa ho semano aduasa enenti ana woni na di nkomo eba abefo ntenta no nso a wo baabia nti baabia wo bia office yo ufio utumeto nsafre no ebia na ye adwabo bi eyiyo de dombe baase titru ne mpani apese ogi wani onyam esanse ene eyeye ba nyina no ye kwa wadua na wo yo ye na ne yetade kokese enti so wo da efiri hagia ho a ya wo pepa wanim guase afi won kwan no so sabi ayese dudu utra nyeye ye de begu tuo mu de awarija krata divorce paper e de atare wo ho ama se fakoma papa woni beba ho so ne ye ja wawie eninti fa hagia adamfo na wonum emwa na ne wunim bia no wo ma nsanka 0246 359 921 na homa no o Instagram o Facebook o baabia eno achi no ukwadwa mienu a na ahunu de eba na ebia na wo no wa fafa baabia ni kwanse ye fa ma enne eba de ubokra no a ye boso pe na efono ene unya ne sompa nante yentira entina anopa me kanfo ama se epono no nso de kwa na ye ba kompe isanse okofo akire ho a wa hwa na ya para okromfo kwan no na afa ano ho a ye bebie ni yamo akwa ba enti ekwan ano pono no na homani 0531 886 216 0531 886 216 0531 88 62 16 enkomo bia pesa one so mpedie no
no afre sa homai na apamyen ko time heba mixture na eduru a wonya bi no mu na che se aye wiye na aye wo fine na time heba mixture eduru no se eye du papa edu kroje a o manfo nyina edi ho adanse se malaria ha wo sori anopai honam nyina tutu honam ye obasabasa wo sori ye woji ho ba bi anya eduru a ye kamfo de ama wo no eye time heba mixture eduru no edu papa nie yesi afefufrom obi e pa hoden e de abobra edime ni eja wo ho sa ma malaria fever ntena wo so na anu nkrofo na Akosua malaria na bonam se wonom time enka wonom ya nka nye ne se nka malaria nka mframa enka wotwam yi eka oduru wo puna no anka wotwam ko opede wa ha oduru ho time si wo wonom na no panom na wia nom na numere wokoda bi a wonom obi a wo sori bi a na honam ye wo ya wokọ adwuma da bi a me sori ye madwonku mabatsa mikotodwe me ho ba bi a menan ba bi a ye me ya time heba mesha TIME eno ne aduro no wanu moto aduane nya wode eno nso so ebeboa wo time HH mesha and capsules no de wo obi a wodwunso a wo bre immune system no ayemre wo pe wo general well-being eno nso time HH mesha and capsules e ma ne mema nyina se wonya sa aduro ibia ebeboa wo na ye wo kama na de wo time HH mesha and capsules e ma ne dan so no se aduro bi a esan boost your immune system and at the same time no so during sexual intercourse no etimi boa wo no dofo no ma akono no kama na wo obi a wodun so toatoa so bebree nso a wonnom time HH mission capsules no ebema wodun so no etimi esane kama nti aduru am ye kamfo de ama wo no time heba mixture eduru Dr. Tafrija ne nana na di nubuna ne ha ma eja no wono amu a wanno wa ito chan boa papa ne ho den ene odi eduru nso abadwa so manfo nyina age aguso eti 0244417669 0244417669 0244 417669 na wode ayadwuma na adwoa ne apam kakra enadwoa da midija omanfo eno asem wo hye Morocco ene Senegal match no match no ekoso no edu level bi ema referee ne je penalty bi ema Senegal for kase omu jabo ne bo it take about 10 minutes kra ansana yetimi rectify issue ne hyehye ansana ekoi na mame fa bi memnyina so nka bi nkyere wo se ma wo bi nhye wo bufuo ema obi nhye wahoroba emma ade bi a wo ye ne manyai efise enka wo mu jai bonka wo mu insiste sampa wo mu mobie mu a ade ne na mo ana mo beji ade no enka you will get distracted wo be masa ade na ba betwintwan wona mu ama ade no wajaiye enti ma obi nhye wo bufuo se wo adwumam na obi abeka wo ntokwa bi me kase onu nti beje adwuma wo se wa anyene nsunsanso obeba na wajai adwuma no ho adan a adwuma na mewo mu no asimesi nyon na fa wadwuma enyo no netua woka sometimes we allow other people omu behavior and omu attitude e ma de bia ya sase se ye no na ye gyaye the same way wutimi mo be influence wo badly ema wutimi make choice a emwa wo no at the same time wobetimi am obi influence wo ama de bia wo ye no wagyaye eto na bi obi betimi influence wo na wakofa suban bone wo school mu drugs we try bi hye gay we kofa bi hye what the agene bi abeto tirim wo be ye no na ankowie wuye eto na bi nso a nipa kro na betimi aye ne ma bi ye ne ho suban bi wo be se ahye wo bufuo ebisi wa asore dem anka kwa group yi nka wo ka ho nyame adwuma na wo se wuye o ono so ye kwa member but ohia wa ohia na wonye so ase ntokwa bi ehun ehia etu say me ntodwum biem majai na wagya nyame adwuma na wo de ato ho na wakwa akopɛ oba bi atena obi nti enka Senegal fo no enka mani ni nkrofo no wo mo ankasa na wo mo ama enka match de bi enka enu anu ko mu gya ya nko mu ntimi nwene ebiem kra nka yen sambre biem no ana yen reschedule match no nko mu ntimi nya adin kwanka yen reschedule mpo ekede bema Morocco mpo ko mo ka so mu ekede bema Morocco automatically adin kwanka yen reschedule ka mo simu buofu referee na je penalty etimu mobie ma enka automatically no enka Morocco for enka de cap de beba wo mo na nka mo ko adenti a mo buofu referee no de penalty ama wo mo a mo nyire mo homo at the end of the day mo nyire mo ho boy na nya na mo win ye no sometimes we allow other people's behavior and attitude na abewurawura ye adwuma ye focus ho obi nya na adwuma ya wo fa ho be wo die ne ye ne ye obi mfa na adwuma serious a wo de wo be men no be we de no we de onye na adwuma ye ntimi so ma obi influence badly and ma obi
Emma dear papa bi a wo ye ne menya ye 2026 na yesimu no wo shebre kutawo wa brabo kutawo your destiny is in your own hands onipa bi obeba no se nipa na sem bi a wo kan mmoa wo a cha nipa na totwene de etoso mienu se nipa no edie bi a wo ye bema ade papa bi wagya ya menya asore no because say wo che wo bi a woni so menya nyame adwuma ne nto ho because e bi asore ma na bi asore ye tia omu ye boni aye menya papa ye if se nipa bi a wo ye ne papa no ye ingretinti dabi menya ne saa menya adwuma ne nto ho if se obstacles and say challenges aba se obstacles ne challenges ne ba tena se ne bu sa won say what is the way for what can I do nipa we midru aso na me chia na wonye so minim se me ne wansam a bible say wunia ye wade akọ ne nchen makọ ne nchen me kan ye ma hu hye wabo impenifo amane ye o mafre no de o se Jan se wo ye unbeliever obi a wo yi oboman obokro Jan life man na ba obra mo emma nipa no emmetena wo so ede na wo de esi wo ni so 2026 ede na wo pese wo ye emma obi distracted wo office na wo want stay focus emma obi mebu obam na se de wo si ye adwuma no obi ye na adwuma lackadaistically ntina wo so wo ye adwuma basa na bi mani adwuma sa obi e bobrafa wo obia onipa de wo ye bia wo betwa enti se nipa no wo so wo dua ababone ama no ho ama ne nua ba wo de dua abapapa ma wo ho enti asema mede ma wo ne se don't get distracted na make enu Senegalfo enkai ka de nkomo ma abufuo bi bewuru a wo mu ema obi a hye wahoroba se de mfantefo ka no ama ade bi a wo ye no wagyaye project bi a wo ye wagyaye dan kra me nsibiam ade no kra me nya papa me nya biam adwuma ne kra megyaye donation ni kra megyaye nim big businessmen na no mo ye project bua mobrofo ankrofo kan o mo ho asem o social media nti obo so mo gyaye this almost so munya bi because obi yusu nipa na ne papa ye na wo ye no obi akwaka se ade na wo ye no wenti na wo ye me ye me papa say the wo be see interpreting it there e ya wanka se wasem how you interpret my behavior is none of my business me de ne se minim sa ade na me ye no me stay focus me hwa manim na maso aba emma will be unstoppable from doing what is right and what is good emma will be empamu free baby nyame plantel okay so we read Genesis chapter 26 na Isaac e wo Abimelech asase so wo tu amena na Philistine for no mo de wo tu na wonya nsuo no mo de anwea ba begum wo mo yes aba na ba mu aduru mrebi no mo pa aba ma wotamfo nsanyene there was a ye one man in sanyene because the devil himself can even get tired. Yes. Man in sanyene. Wo so woni e den na wo obi a wabamu muda wo be paba. O tu Isaac tupe no mo de anwa bagum. Isaac tupe no mo de anwa bagum. Afa drum rebi no mo ansa gene. E no Richie of Rehoboth. God has made room for me. Persevere, pushy, stay focused. Me wo obi a wo tu mrika ni pa wo mote ni panimu no. Spectators no say bi di na tem na bi come for me hu obi a wagina say wo reply wo obi a wasan to aso say wo tu mrika no and what is obi di na tem no agya mrika tuo na to no aba ade na wudi matem ade na wo come for me debi wonim say ade na 100 meters na se wo koduru yes 2026 de wodi esi woni su no koduru emma obi anka wo nhye ma obi emu wo ba ma obi ma wo nyaye Senegalfo e ka de na nka ebufuo nti nka de ye wo mo de anka hire wo mo kodi Morocco fo nsam ebetimi abasa kra na ye ade bi de trapo amo obamu obu ye de be discourage you but omo de ne den pem koye no enkunimde aye omo de wo de si woni so asase a wo so koto efie adwuma bibia aware mu ne nyina wote aware ase na wo hwe na wo nse wo nom bi na o masore anuafo bi wo se ne nuama no mu ntimagya aware ne nam fufuo ntimagya aware no mo na aware wo mo ube mo behavior babe control dabi yen stay focus e ma yen get distracted say be 2026 no ade bi ade sie no su bia ye be hye no so say obura na ye wodea de obi adua bia wo betwa etu obi si obedua babone ma ne nua babone na wo de koso a edua baba etu weni masamo a medi ma etiefo na ye de etwa so apam wase metwa to na adwamfa no de emra ne ma me no ano waka no enti de me de to aso ne say me ba se ne bonye ne jejewa empere eno ano no stay focus Adwoa what's me chat to me de ne de me de be birthday wish okay me what 2 birthday wishes anope ne di kan no Isaac Kwame Frempong we teacher ni ewo SCC ho baabi
ene eye wawoda enti me ma special happy birthday nyame insha pa na onye okese oma 2026 enye enije afi emfa emawo Sara nso ena ene eye Mr. Valentine Obiegba oye businessman ewo Akosua anopei nyame insha na oma wajuma entretre oma wonye kese na oma omoma so enye dene enchen watamfo enti happy birthday enko enfama Valentine anopei yo enti yedi esi ena kwakoye Monday idi na mo nyina ho ban no fa ntwa na wotwe ne se sa pepepe na bibia ntimi nkonkan mate sister Adwoa medase na ye koi na ye nua bi mu di adwenche kakraba ewo Facebook Sompa 106.5 FM Accra Mensa Pillar 2 and I will say 12 days more Dr. Baumia has taken the lead and also Odikudo say Mahajia Safia Mohammed next NPP National Women's Organizer hopeful and Honorable Charles Otin aka Oti was the next NPP Greater Accra Regional Assistant Secretary no Yenya Rahim Rankin was a great morning show yada say and Kofi Ajiman Blackman was the inside Pickman ena ono so edeba na Derek Ayitin so edene de eba nti we ye madwenchira mo de ba ya ye begina so na ye de Sompa Ghana today dwumedie no ye de abawiye ye sorry so aye kuina ye ma waso atese koso atie kasafidie yi ye beba odwemo a ede an ye ma beda ba bi eda kama ama ene ma nso atimi agina yie eti wa wonim se wo fidie no wo de to hade a na kire se afedie Sompa no trendi o Sompa is trending. Yeah. Trendy pa. Edino kwa pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Yes. Enye new kra. Because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to agu owura mba bi kra. Yeah. Hey.